دنگ کردستانی جنابین دانوچیان رادیو دنگ گلدن باش گودارین هجه ایرو 8 تباخ 2025 اینی بروکسل ساعت 11 لامده 12 امینو چند نو روزه پیشکش بکندم دم آزادیاره براپویه مرال دانش پیشتاش کود جبو وکرنا کانال سیاست دموکراتیک گلک گاوین کو کمیسیون با ویژهنه جبو وکرنا کانال سیاست دموکراتیک گلک گاوین کو کمیسیون با وجهنه اندام کمیسیون دم پارتی پشت جوینا یکم یا کمیسیون مجلس جهان فراخف او گوت جارا یکم که ده مجلس ترکیه ده جبو چارسری پرسکریکا کرد دموکراتیک بوین حقوق و مافی مروان کمیسیون کاوا کریه اف گرینگ او پرانیا کسین ده کمیسیون ده جیه گرتنه گرینگی کمیسیون فهم کرنه او برپرسیاریا خوشی دزانن بیشتاش بالکشان سر سپیکولاسیونن تینه کرن اوها دوام کرد. ام دزانن که هن کس هنه دخوازن خبات کمیسیون آستنگ بکن. او کسو در دور لدیجی چارسریا پرسکریکا کردن. نخوازن کرد وکا والاتین و کف بین قبول کرن. او کس که من لیدنگی وان زیده دردکوه. لیز باورم که هر که خبات کمیسیون بپیش بکوین و باوریا جوا کچه ببه. بیشتاش دیار کرد که اف بواجو هر کسی علاقه دار دکه و ها دوام کرد. ام نافکرین که اف کمیسیون و پرسکریکا کرد به تمامی چاره سر بکه. لیم دزانن که کمیسیون و ده آوا کرنا جواقا دموکراتیک تا رولا پیشنگ بلیزه. هر وها و بنگه ها جبو روبروبونا به کفن شوپی روا بکه. اف کمیسیون نتنه جبو مسئله چکتانینه یانجی وگر مالیه. دوار دموکراتیک بوینا ترکیه ده او آواکرنا کانال سیاست دموکراتیک ده و گاوین گرینگ باوشه. اف کمیسیون و حتی داوی مها قانون کار بکه. پاشه دبه کدما کمیسیون وره دریش کرن. ده انجام و ده و هفدیتن سردان کسین که دوی بین گفتاری کرن پیشنمایه که و به آمده کرن او لمجلس بین پیشکش کرن چه ببن. بگومان میمار او مخاطب و مسئله ایشی بریز عبدالله جالانه جبرویه که و در روژن پیشته مافهویه جی بکه و روژه و کمیسیونه لنخوشخانه ایرشی گرتین سیاسی و نخوش محمد چلیک کرن گرتی سیاسی و نخوش محمد چلیک لگرتگاه بولکاریا بلانتا ارگلی یا کونیای ترا گرتن لگلوی ج آستمه حتی نخوشیا دلگلک نخوشی هنه پیرا جبروی که جبو کنترول تندرستی یا خویا روتین او راکر نخوشخانه دولت یا ارگلیه ددما او راکر نخوشخانه لبر چاوین لشکران گرتیه که جهمان گرتگه ایرشی ویکر پشت ایرشی پارلمنتر دم پارتیا مردینه بریتان güneş altın reveberiya girdiğe ev buyer persi reveberiya girdiğe tekildar sedama erişete agayı neda u erişkar bugutuna psikolojiya ve xrabe hat parastan گرتیه نخوش کو پشتی 15 سالان هات تحلیه کرن به گرسیات پیشوازی کرن عبدالکریم وارش ل 15 سال بوند گرتیگه هیده بو گلک نخوشی نوی هبون او دلیستیا گرتیه نخوشته بو پشتی هودان اندریج وارش ل دوه گرتیگه تی پاسیا کاواکلیا سامسونه جهات بردان وارش ل جالی کوملیا بولتان توای درو به گرسیه هات پیشوازی کرن وکیلندن پارتیه جدناو ده گلک هسبشتار بون هفسروک بولتان توای دره aydın denizli peşvaziye de axivi uha got em hevi dikin ku hemu girti werin berdan hata reber apoji jihela fiziki ve azat be tekoşiname bedome vekila dem partiye Nevroz Uysal Aslancı Nevroz Uysal Aslancı pevaju heyi bir xist ugut ev pevaju bareme grantır dikkeriye Abdülkerim Varışlı jih uha axivi jibu ev pevaju reber Abdullah Öcalan'da desteklerin bir serbike ve devlet gavin şember bavija
Federasyona Gaziyan Deniz Fırat bibir ani Federasyona Gaziyan Rojava Rojnamavan Deniz Fırat salvegera yazdemin aşağıda tavede bıdaxuyane keniviski bibir anin dıdaxuyane de vahat kutun Rojnamavan Deniz Fırat temeneke küçük de des be revitiya azadiye kiriye haya şahadet axwe dil u can jiburuzgariya hemu gelen uşrata navin tekoşin meşandiye heval deniz veke jineke şoreşker liqaden her zor o zahmet diruka tekoşin azadiya jinande bu yek ji hevriyen sembola fedakariket u dilsoziye demaçete indayşe erişi vargeha penabera şehit Rüstem Cudi kirin ve peynun su kameraya xwe bu denge gel u gerleyen azadiye. Jinên Belûç bank le herkesî kirin ku bibin dengê wan. Çalakiya rûniştê ya jinên Belûç li dijî wendakirinan di roja 23 de didome jinên ku li pêşiya Kulîba çepemeniya ya İslamabadê daxuyaniyek da jinan di daxuyaniyê xwe de balkişan servan xalan. Banga me ji bu tevaya millet hemû jinan hemû bajar û herkesên têgihîştî piştgiriyê bidin me û bibin dengê me. Heta ku heskiriyên me tên berdan û adalet pêk tê wê çalakiya me rûniştinê bidome. Li Dêrazorê du çeteyên Daişê hatin girtin navenda ragihandina yekîniyên parasna geliye PG têkildarî operasyonê evagayî parvekirin. Yekîniyên operasyonên leşkerî Tolê bi piştgiriya hêzên koalîsyona navnê teveyî li herêma Cemayî Zîban a Dêrazorê operasyonek pêkanî. Li operasyonê cîşaneyeke Daişê de du çete hatin girtin. Her du çete di bikaranîn û belavkirina çekan de dixebitîn. Em weke hêzên Sûriya Demokratîk ji bo mîsogerkirina ewlehiya herêmê û têkbirina Daişê hewdanên xwe bidomînin. Bila dagirkerî bi dawî bibe da ku em vegerin warên xwe koçberên li kampa koçberên Girêsipî ya kantona Firatê daxwazên xwe yên vegera li warê xwe didomînin. Nûra Elşerî da diyar kir ku ev ji sala 2019 ve koçberin got em ji gundê şîrgarekê ne û heta îro tu guhertin çê nebûye. Hêviya me ew e ku guhertin çê bibe û em vegerin gundên xwe. Mihemed Hiso jî wiha dibêje mixabin hîna ji bajarê me Girêsipî dagirkiriye. Em miriyên xwe jî dûrî xaka xwe ve dişêrin ev şerma desthilatdariya nû ya Şamê ye. Xewla Elî İbrahîm jî dibêje desthilatdariya Sûriyê hatê guhertin li hebûna dagirker û çêteyan ya li gundê bajarên me bi dawî nebûye. Divê desthilatdariya nû ya Sûriyeyê ji berdala êrişî hemwelatiyan bike bila dagirker û çêteyan ji xaka me biqewirîne. Li Westanê navenda jiyana jinan a Tamara hat vekirin şaredariya Westanê Wanê ya Dem Partî bi tevlîbûna jinan navenda jiyana jinan a Tamara vekir. Siyasetmedar û nûnerên saziyên sivîl di nava gel de kes beşdar bûn. Beriya vekirinê hev şaredara Westanê Kübra Aktî axivî got ev navend netene ciheke têkoşîna jinan e. Bi vê navendê re em jiyanê jî jinû ve ava dikin. Ev cih li hemû jinan pîroz be. Pişre Hevseroka Meclisê Bajêr Sevgi Özdinç axivê got di demeke de ku jin rastî ewqa zilim û zordariyê tên ev gavek pir bi qîmet e. Em spasiya hemû kesên ku ket dane vekirina vê navendê dikin. Ji Meclisa Dayikên Aştiyê Kevê Işık jî axivê got dîtina ewqa jinan li gel hev min pir kêm xweş kir. Ev navên ji bo jinan gaveke girîng e û riya serkeftinê nîşan dide. Herî dawî hevşaredara Wanê Neslihan Şedal axivê got em bi kelecanin ku îro ji bo jinan gava yekem tê avêtin. Cara yekem e ku Westan ji hêla Dem Partiyê ve bi nêrîna jinan tê birêvebirin. Jin wê Westanê bi hişmendiya demokratîk ekolojik rûzgariya jinan birêve bibe. Her navendek ku em vekin wê ji bo jinan bibe qedeke azadiyê. Ez hemû kesên ku keda wan divê xebatê de derbas bûne pîroz dikim. Belê godan jemen û çên 11 pêşkêş kirin ana xatirê we de baş.